Biyag ti tao. Rabin, bakit? Anda ka pala dito sa angot ti computer. Anyat aramida maya. Dahito man application letter kan resume nga submit ko inton bigat. Anda manin sa bali a pag-applyan? Wan, hiring ti kumpanya pagtrabahoan ni Jenny sa gayem ko. Isa pa dasak man tagaplay. Kat nasayat ah. Sapay ko mata maawat ka matin iti dayta pag-applyan. Ha? Amo ti kaaduan adi adal ka. Ang no ag-apply ka kuma iti may sa trabaho. Rumba nga napakumbaba ka kuma. Kita duan a kumpanya tinag-apply iti kalabas. Ngam pasig adida ka inawa. Ala, huston! Ah. No sermonan nakmat lang, nasaysayat pa ngayon ka maturugan. Panawan nak dito yan. Anya? Kunamlan asino mat nagita kumpanya. Oh, Joyce, iha. Ada ka di parikot mo? Kasla, agong ungat ka. Masurunak, mama. Apay? Sana ka naawat iti dadya kumpanya. Ha? Masurunak, nakar-arteda. Joyce, iha. Amangan no naamuan dati record mo. Napetisyonan ka. Kapo iti saan nasaya at apan nakilangan mo iti padam nga empleyado. Ha? Isu siguro adida ka inawat. Ada makaam iti ugalim iti dayjay a kumpanya. Jack lang arudan na awat. Nayunan nyo pa ilang matipan na kabad trip ko. Makapasuro na talaga. Di takay man langan. Joyce! Mabitlaan! Joyce! Anya man ang deta raramidam, Joyce. Application letter Hiring da kano iti may sana lata ka kumpanya ili. Ag-apply ka kadimanan? Maudin da iti pa nag-apply ko. No jak pa'y maawat, aga-brodak langan. Adakan ka deta. Agambay-bayan pa lang deta aga-brod. Ubing pa'y unay ni Joshua nga anak tano bilang. Ay. Di ka di mapukawan itinamnama. Adan tulat na mangawat kan ka. Basta agpakumbaba ka kuma. Bakit? Ay na, agyaman na kunay, sir. Gapo iti panangawat yung kanya kiti dayto a kumpanya. Awanan yaman na, Ma'am Joyce. Pakaragsak kunay dayto nga oportunidad, sir. Kat ikarik nga aramida ka amin akabailak para iti pagsayaatan ti kumpanya. Agyaman ak, Ma'am Joyce. Namnamag dayta. Randy, mangantayon. Oh, kasla na idumduman tayo kinaragsak mo ita. Bakit ha? Adan sakit na pintas sa damag. Ken adu tilinutom apang rabyan tayo. Wen, lakay. Kinsan la dayta. Adda talaga good news ko para kada kayo ken ni mama. Ni, anya dayta? Anya gay dayta, iha? Naawat ako ni Jay kumpanya nagaplayak. Oh, Kasta ka di? Nasaya ta? Kablawan ka nga rod, bakit? Kat sapay ko ma, taagbayag ka iti dayja kumpanya. ganyan. Ada ka tinadlaw mo iti kabarbaro nga HR tayo? Adda. Ay na nagsakit ti kita na kanya. Jak magustuhan ti panagkit-kita na kanya itay. Up and down ti panagkita na sika. Wen nga rod. Nasabat ko itay, ijay agdan. Good morning, ma'am. Kunakken ko na. Ngam pulos mo't asan na simong bat. Kaslaawan nangig na. Ay, makapadadali ti aldaw no kasi ti masabat mo iti bigbig ka. Kabarbarupay lang, kasi dyan mo ti pakpakita na nga ugali na. Naku namon, friend. Ay na, nupod no nagalas ti ugali da dya babae. Saan nga agbayag da dya ditoy? Correct. Oh, orasan ti pa nagtrabaho. Ngam adda kayo pa ilang ni tiruar ti opisina. Ha? Kuha nga min, ma'am. Kinapudno na. Kaum-umay milang ditoy. Ada nga min impasambot ni manager. Kat isuan nala daw kami nag-break. No oras ti trabaho. Kan may sa, jak kaya ti adorason, no siyak ti kasarsarita yo, ha? Ha? Ala, agsubli kayo ni ti trabaho yo. Aglablabesan ni Madam Joyce. Kunang milan asinong agmanmandar. Saan agaputa iso ti HR tayo kat kunang milan asinong meten, naglastong. Tro. Sapay, di pa'y umis ang mapulos.
Babantayan na pa amin agaraw tayo, ah? Ay, grabe at talaga. No, jak makapagtepel ang mga nonya ti maaramid ko. Sana na sa ati kasi ang style na. Correct. Kan, pati personal abiyag dagiti empleyado. Pakibiyangan nan. Good morning, ma'am. Naladaw ka lang aruden, mayat may latiisem mo asumungad, Daniel. Anya? Agasam, idi Lunes, naladaw ka. Idi Kalman, naladaw ka. Sa ita, naladaw ka manan. Ibagam ano di mon kayat tagtrabaho. Taado dagiti amok ang mabali namang sukat iti posisyon mo. Madam. Ala, agtrabaho kan. Naladaw ka manan, Daniel. Kanayon ka lakastan. Ha? Maminsan pa ang maladaw ka talagang ay katan kan. Um, Siyak ti HR iti dayto kumpanya. Nangat nga to ti saad kong ka. Kabalan ka ngay katan no kayat ko. ha? Diyak kayat ti kaskan ka ngay naldaw maladaw. Ma'am Joyce, adda nga minti na iti ospital. Ket kalpasan ti trabaho, agdiretso ak ijay. Ijayak metten nga agrobot iti agsapa nga umay agtrabaho. Dua kami lang agbibiyag iti inak. Iso asyak lang ti makatulong ken kuana. Ket gapo iti dayta, nakisarita akin ni Sir Ramon. Imbagak ti sitwasyon ko. Naawatan namat. Kan okay kan kuana, nga oray maladawak no maminsan. Basta saya atak kano ti trabaho. Diyak kasapulan dagita palawag mo. Sardengan nakman na dram-dramaan. Tama nga na adda masurunak ket ikatan kan. Anya? Kanayo na maladaw da nga empleyado. Pinabain na ka iti kaduan ti tao. Anya? Siyak ti HR. Isa rumbang lang agtungpal kanyak. Saan ko makasta? Pudno si kati HR da. Ang amnasken anasayatlat titipan nakilangin mo kadakwada. Ay na, no jak istriktuan ni da kanayunan dati maladaw, Randy. Amangan no iti daytang aramidam. Ket iso ti pangikatandaken ka. Ay, sana mapasamak na ita. Gaputan na saya ati performance ko iti dayja kumpanya. Gan, magustuhan unay ni Sir Ramon dayta. Anya? Anya? Nakuna ni Sir Roger King kadayta, friend. Wen, saan lagay masyak ti pinabainan na iti kasta unay. Gapo iti pan nakaladaw ko. Oray ni Sir Roger. Ken, kastamot ni Ma'am Daisy. Anya? Ha? Nagalasa talaga ti ugali na dayjay nga HR. Hun nga ron. Pakaragsakan na unay ti panang paspasakit na itirik na ti pada na atao. Hay, saan lakit di nga agbayag dayjay ditoy. Pupuutim to'y kunak, Daniel. Ada ka di pamanagnak mo kada kitang ibagbagam, Alexa. Ada, sir. Maysa ni Daniel ang makapanagnak iti dayta. Kastamatan ni Ma'am Daisy, ni Sir J, ni Sir Roger, kan Ma'am Jonah. Nagalas ti ugali ni Ma'am Joyce, sir. Kinapudno na. Nagsasaritaan dagiti daddo mga empleyado. Apetisyon ang dalaangan. Gapo iti saan ang nasaya at agalad na. Anya? Ay, ado na kumpanya tinagap-applyan na, sir. Ngam saan da nga inawat. Gapo ta, ada record na asaan ang nasayaat. Ala, agya mo nakinitay tangay bagam, Alexa. Diyak pa'y katam mo, nakastagaan ti mapaspasa maktungkol awanak. Uwin, sir. Nasingpot laang ni Ma'am Joyce. No, ada kayo asisasango. Ala, siya kung ti makamo ang makisarita kan kuana. O sige, sir. Agyaman ako, nay. Ni, naladaw ka manan, Daniel? Ay, sorry, Ma'am Joyce. Kinuyog ko nga mininanang ko ijay clinic. Pambar! Ha? Si ka lang aruda na kanayon ti maladladaw dito opisina. Naglaing ka pa yung agpambar. Awan serbi ti may papasweldo kan ka ditoy. Pasensya, madam. Namin anon, awinarningan ka. Iso nga kukusam amin na nakagawa am dito opisina tay katenkan. Anya? Ha? Ni Sir Ramon. Daniel, into na minsan, ipakadam no kasta maladaw ka, okay? Tapno ang Muktar Aramida, ka? Ay na, nakita na lang ni Sir Ramon. Kilata nagbaliw ti aplaw ti angin. Plastic. Anyat masapol mo. Apay ngay may ka dito office ko. Umay ka kadag pakadan, gaputay katenkan?
Impaunak ni manager, ma'am. Ha? Mapan ka kano yung opisina na itamit lang? Tapay? I don't know. Basta papayaban na ka. Sige, panawan ka pa, babush. I don't care. Anya nga tatibaga ni Sir Ramon kanyak. Dagdag trabaho man nga tan. Ado dagiti empleyado nga agreklamo kontra kan ka. Ha? Nagpulong ka di dayja, Daniel, kada kayo, sir? Basol na matlaang, kanayon ang maladaw. Mawatak ti sitwasyon ni Daniel. Masakit na. Katawan sa bali ang mga sikaso kan Juan. Ha? Kaya nagarup amin nga empleyado dito'y akumpanya kada agreklamo. Asaan ka no anasaya at ipan nakilangan mo kada kwada. Anya? No may salo kumawan no dua. Mabalay na jackpot yan. Agam saan man. Tatunggal at na makasarita, sikati reklamo na. Sir, Sorry, ma'am. Ngem sa nakaskan ka ti HR kayat ko apara iti na ito akumpanya. Mawatamat siguro ti kato asawan. Sir Ramon, saan kumamatakas ta? Saan napudno dayta? Araramida ka na saya ati trabaho dito eh. Kasi tinakunak, I'm sorry. But you're fired. Sir, pangasiyo ko makakasapulak dayto at trabaho. Amok da ita. Hanggang pasensyakan. Padasam lang ang tiag-apply iti sa bali. No adapay mangawat kan ka. Anya? Naikat ka iti trabaho, Joyce? Uwan, mama. Pinagkaykaysaan dakdag iti awanan bain nga empleyado iti dayja kumpanya. Ulbud damin. Anya? May samat ang maag di manager. Namatikit din iti impulpulong dakan kwa na. Anya? Uray saan mo nga ibaga? Amok nga inikat da ka. Gapu iti sana nasayaat nga ugalim iha. Araramidot lang tamo kapag sayaatan ti kumpanya. Ngamdakas gayam kadakwada. Anya? Naikat kay ti trabaho, Randy? Uwan, Joyce. Naikatak. Gabuta na pabasolak iti saan kumat ngayon ramin. Kastaw na iti pong to ti manager mi iti kumpanya pagpapayak. Ape akastoy matan. No kaano naikatak iti trabaho, isumutipan na kaikat mo. Oh. Ang sana bale. Ado pa iti trabaho ang mabali na pag-aplayam. Kan pag-aplayak matan. Saan lang nga may sawan no dudwat kumpanya ang mabali na pagtrabahuan? No, dapay ati mangawat kan ka. No kumatasan nakasta ti ugalim. Saan ko mapasamak kan ka ti kasta? Anya, Kasano tayon? Awan trabaho ta adwa. di ka madanagan. Iti kabita na panawan. Makasapulak iti sabalya panggadak. Sa bali? Kalpasan na ikatanda ka gapo iti ugalim kasta? Mapampanunot ko pa yan. Nga ang mga numairamrama nak iti karmam. Gapo iti ugalim. Apay ngay may kapailaang dito yung office ko, Ma'am Joyce. Sir, imayak, gaputamang namnama ka nagbaliw ti panunot yu. Pangaasiyo ko ma, sir. Awanan ti sabalya pagtrabahwak. Awanan ti amom amangawat kan ka. Gaputa saan nga roda na saya dagiti records mo. Sir, Pasensya ka na, Ma'am Joyce. Ngem saan nga agbaliw ti pangadeng ko. maasi kayo kumakanyak, sir. Amok ti maasi. Ngem, para ka dagiti tawa na saya at ugali kan panagpuspuso na. Sana kasken ka. Mabalin mo ti pumanaw. Kaya't sapay ko ma, tamaudin da ito'y apanagsarita ta. Apay akasta tilagam. Mama, Apay? Adda ka di parikot mo. nagaplayak ki ili. Ngam sa anak manan anaawat. Anya? Apay akastoy matan ti mapaspasamak, mama. Joyce, iha. Daytoy ka din ti karmak. Gapoy ti nagmadi nga ugalik. Saan?
Di mo ko mapanunutin akar madayta ken ka. Panunutom laengen awagas dayta ti Diyos. Tapno baka amiris ka iti anyaman ang nagbidutam, iha. Mama, Amin nga raramidon tayo. Dakes man wano nasaya at dalat ta supapak na, iha. Dayta ko mati tandaan na. manon akumpanya tinagaplayak. Ngumuray may sa. Awan mayat amangawat kanyak. Ket, anya ita ti plano? Aklo naglangan. Asaan siguro para kanyak dagidya at trabaho. Ah, Iti dayto ang mapaspasama kita kanyak. Naamiris ko amin ang nagbidutak iti kalabas ranti. Nangatong amin unay ti panagkita kiti bagi. Joyce. No karma daytoy para kanyak. Aklunag. Gaputa deserve ko daytoy. Kasta unay ti panang tagibasit ko kadag iti empleyado iti kumpanya nagpapaayak. Isong ayos lang nga mapadasak matikas to eh. Ti masakitan. Nangruna ti mapabainan. Agyaman ka nakaamiris ka matlangan. Dahito ti gundaway at tagtagi uray ko. Ikarik. Amani po dita. Baliwa kun ti sana nasaya at apan nakilangan ko. Kanya kun usaran ti kinangato ti adal ko. Amang tagibasit kadag iti tattao. Anya? Agaplay ka? Kas servidora, iha? Uwan, mama. Anya ngay katawan mo tan kumpanya amayat amangawat kanya. Anya? Kinapudno na. Naawat akon iti may sa restaurant, mama. Ha? Iha. Sigurado ka kadi iti dayta. Kabaalam ti trabaho iti restaurant. Uwan, mama. Oh, sige. Adaken ka dayta. Awan maibagak, nudi kat sapay lako maiha. Kasaya atom daytan at trabaho. No kayat mo ti agbayag iti trabaho, agsingsingpet kan. Surwem ti agpakumbaba, kan di kan agtangtang si anak ko. Uwan, mama. Biyag ti tao. Lakay, nakaluto akon. Mamigat na yon. Ket, ayabang nga rudan ti anak ta, tagigiddan tayan. Glenn, anak ko, bumangon ka ditan. Umay kanta mangantayon. Nanang, umaya ko. Ala, mangantayon. Tapno saan ka amala daw iti trabahom, lakay. Ha? Apay anagawid ka, Pido? Apay? Awan ti trabaho yo? Ada, pinagawid nak jay boss mi. Anya, taapay. Anyat makagapo. Ada sursuro ng aramidak. Ngam imbaga asana husto jay sursuro na. Hindi ko nakapungtot mo ten. Ay nalakay, namin anon nga imbagakan ka. Ano adda ipatrabaho daken ka, agtungpal ka. Nang runa ket iso ti bosyo. No awan tinasayat nga ibagam, panawan nak ditoy. Diyak kaya ti masersir mo na no kastoy anapudot ti ulok. Bakit? Anya, pinagawid da ni Pidong. Wala nang, isursuro ka nung amin ti bos na. Ngam sinintir na. Nakaungot ti bos na, iso nga pinagawid da. Ay na, una yan ni Pidong. Day tati kanayon ko nga ibaga idikan kwa na, gamawan latamay. Wen nga rod nanang. No isuro da, ipilit na magtam muna. Sa dino nga itan ti pagtrabahuan na, awanan na ha. Day nga rod ti parikot na ita nanang.
Naimbag pa'y ada pari Jun, kan pari Dino. Taadalat ta pagtrabahuan da. Nala, husto lang dayjay nga inarami daken kwa na. Barang isaw ti pagnakman na. Apay nga ita ka lang. Sa dino tinagapon nyo? Naggapo kami dya ayan da tataramon tatang. Inawis na kami itay kaninanang. Iso na pang kam nakipangan. Nakipangan. Apay, ada nag-birthday nga apo ko ni Tata Ramon. Awan, nagpapartida laeng. Thanksgiving day chay. Ha? Nagapit ngamin ni Tata Ramon itimula na arepolyo. Naranaan na tinangin a presyo. Iso aday chay, nagpapartida. Nagsayatan ngay. Sapay naglawa ti garden ni Tata Ramon. Ay sos, big time nga rod, no kasta. When ket no nagpartida iti do ababoy, kas pagyaman da. Day, si kamagam ti masabat ko, Pidong. Uwan Tata. Sa dinong iti pagtrab-trabahuam ita. Ay, awan nga rod Tata. Agsapsapulak, aging gaita. Awan pa yung nasa pulak. Ay, kasta. No, ang pagtrabahuam, mag-garden ka lagin, Ha? Nangin na ti preso tinatang ita. Isungag mula ka langan, Pidong. Uwan ko mga rod Tata. Agam awan mo't pang kapital ko. Ay, sana parikot na ita. Mabalin ka nga umutang. Wano aglon ka. Mabalin mo may tagpa-supply. Ay, uwan saan niya? Awan gasat mo iti construction, mabalin nga dagasat mo iti panaggarden. Anya, aggarden kamat ko nam? Uwan ko ma. Iso day tati pampanunutek. Aggarden ka, ngam awan mo't pagpuunam no bilang. Ay, day tangarod ti parigot bakit. Anya nga tanong pa-supplyak ka ni Ante Teresa. Sigot a supplier da jay kahit. Ala, adakan ka day talakay. Ang panunutam ana imbagang. Padasa ka mapan makisarita kan kuha na itong bigat. Ano niya ti mapagsaritaan may aggardinak langan. Bayam, tabukudan da pare dyan kan dino jay trabaho a pinanawag. San ngagbayag, papanawon matla jay bus dagi jay. Tasip-sip da ngamin. Ni, anya ka din day tangay bagbagam pidong. Pinupudno mait. Hindi pinapanaw nak jay boss. Awan man lati ibagada nga isakit dak. Binaybayan dakid dia. Imbis nga isakit dak, saan? Anya, Makamula ak tulaang. Kat maranak ti na nga to a presyo. Huyo, kunak kadakwada ah. Ay kano kasta ti planom nga aggarden ka ako nam. Adakan ka dayta anak ko. Uwan na nang. Kahit asino nga iti pagpasuplayam no bilang laang. Ni Ante Teresa, tasigod a supplier day jay. Ay kauwan no kasta nga rod. Mapan mo kasaritan. Iti kasta, makarugi ka muteng. Nasaya at napanunot mo ti agmula ita, Pitong. Nangina ti presyo tinatang ita. Uwan nga rod ante. Iso na lang taon mo't umdas a kapital ko. Iso nga ay mayak kada kayaw. Tagpasuplayak ko man o mabalain. Ha? Di kayo madanagan. Numayat kayo mang supply kanyak, ipamaysak tag garden. Total, sana kun nga kun konstruksyon. Kasta ka di kaanakan. Ay kat nasaya at nga ruda. Una, day talagayam, suplayan ka. Agyaman na ka, ante. Awan anyaman na kaanakan. Igawad mo nga rod ti ag garden. Ipaay ko amin akasapulam. o anya, nakasaritam ka din ni Auntie Teresa. Wen, nagapuwa ka di balay da. Kat, anya nga itinagsaritaan nyo. Mayat ka di amang supply kan ka. Ay katuwan na. Kaanak-anak, paayan na ki din. Anya, Ay, inaklinisan di talon inton bigat. Iti kasta, makarugi akong ngagmula. O, adto'y ti bukal ti pipino nga imulam kaanakan. Agyaman na ka, ante. Ahon kayam, kano kang agmula. Itaalawas mo lang, ante. Nakasaganan di pagmulaak. Nagbiitan kaanakan. Una, ante. Nangaramid ak ngamin iti basit akalapaw ko iti asidag ti bangkag. Uno iti taltalon.
Iso ajak nagaw-awid. Kanayon ti overtime ko antay. Nasayaat nga rod no kasta. Aywa naman na imbag timulam. Tainton makaapit ka. Huston to anangina ti Pipino. Sika maganti masabat ko, Pidaw. Narapyan ka, ah. Ay, uwan tata. Naggapo ka di bangkag. Kasta ka, day. Talaga mo ta. Talaga ngayon gaid mo ti agmula. Uwan tata. Tabarang maranaan mamay tinangina presyo. Wain. Ay, pumasyarak to man, iji bangkag mau, no dawayak. Ay, katuna tata. Pumasyar kay lata. Apo, naglalang to timbulam at Pipino, Pidaw. Uwan tata. Inasikasok iti husto. Ay, kat, intun ano ka ngay ngagpadalaws. No kasano ka lang to timulam, at adamot alimbang to dagiti row-out. Uwan nga ro tata. Angam, saan? Sana kang padalos. Ah, alangan mo't akastanan ti row-out. Saan mo tata? Adda yes break tapno mamimpinsan amatay dagiti root. Anya, ay ang mga numapiktaran dagiti mulam, narigatan. Saan tata? Nabayaga ko na gardinero. Iso nga amok lagi ti rumbang amay yes spray. Ah, Nay, pare Ramon, nagkapwam. ay, nagapuak man iti bangkag ni Pidong. Si Marong Kalak. Ay, Kastaya. ay na, naglalang to dagiti mulan na sika. Sigurado at sumampanay jay. Ay, sapay la kumaata kasta ngagpaisaw. Sa dino ngay may, ti papanamaray. Mapanak ko may jayan ni Pidong. Itulod ko ti abastuna. Ay kawun ah. Ay na, nagmayat mo tintimula, manakaw. Naglalang taw. Uy nanang, inasikasok kami ni Tiustaw. Kanayon ko asibugan. Gaputa, danong ko nga ro tinang nang runa akasapulan ti Pipinaw. Kahit kaano ka ngay nga agpadalaws, ta umayak tumulong. Sana nga agpadalos. Anya? Isupay paggastusan day tagpadalos. Gumatang klangan iti may yes spray apang root tap na mamaminsan na nang. Amangan kit din umapiktaran tamulam. Nagpada kayong magkanitatara mo. Awan pa nagtalakyo ko kada tao. Kino nabayag ako nga gargar din. Iso nga amok ti pagsayatan ti mulak. Naku na ni Nanang ang naglalang to kanun ti ruot iji ayan ti mulam. Anya nga tano ipadalos mo. Ha? Total, adumot dagiti ko kumarik amabalin atang danan. Di naksuruan bakit? Amok ter aramidak. Anya, Isupay paggasgastusan ti bagbagam. ala, adang arod kan ka. Sa bagay, mulam mutkit di Nasikamat gayam Pidong kaanakan. Wanante, umayak man mga laitikas no mabalay. Ay katuan apay kit dinasaan. Manoti ka sa pulam. 5,000 ante. Igatan ko man iti abastaw. Kaya masapsapol ko iti garden. Ala, mabiit lang nga rod kaanakan, tayalaan ka iti kwarta. Ne, nagsapa ka mo lakay. Nasipngat pa'y laang. Mapan ka din iji bangkag. Uy na, nas ka na may sprek ti ginatang ko nga agas. Sakbay nga ginate. Anya, talaga agim matang ka iti i-spray? Uy, ala. Sigan di makamu iti anak mo tayo nakon. Apay ngay. Kaslain inot mo't nga giyel-yelo ti bulong dagiti mulak. Kaslag tinagbutin dagiti babasit abungo na. Ay sus, anya nga tati makagapaw. Diyay nga ta agas apang ruot nga inyisprek. Naiapay nga Pidong. Anyat mapaspasama ka dagiti mulam. Agil-yilo mo dagiti pulongnan. Uwan nga ron tata. Day tati parikot ko ita. Amangan mo't no nag-spray ka ngagpaiso iti pang row-out. Uwan tata. Hanggang iti kanal na lang mait. Ay na, ibagbagaken ka ang maapiktaran at talaga timula no kas ti spray. Tata, Isungar nga ibagbagaken ka na saya at langin no mangayab ka iti agdalos. Total adamot mabalin nga ayaban tayo dito entayaw. ha? Ay sosawa ng timulang Pidaw. Sapay naglalang taw. Manula alawasan ka, agapit ka.
Sapay nagngina ti presyo ti pipino ita. Sayang. Oh, apay kasta tilangam anagawid na kay. Ada ka di parikot. Ay, Oh, apay. Parikot ko dagiti mulak. Ngamin, ininot mo tin agtinag dagiti bunga na. Anya. Sayang. Doon nagtungpalak ko may ising-singasing ni Tata Ramon. Nalabit asa na kasi tinapasamak ka dagiti mulak. Ay na, daytan ti bagbagami kin ni nanang. Ngam di kamot ngamin dimngeg. Idi ibagbagakkan ka, kunam anabayag kan nga aggargarden. Ammom amin ti pagsayaatan ti mulam. Bakit? Ita parikot mo daytan. Sapay manon aribo ti gastos mo ijay. Imbag kumamot no bukod mo agastos. Ngam saan mo, tada supplier mo. Kahit anya ngay itan pedong. Ibagbagami ngamin kan ka. Idi ang mga yab kalaangan ni Dagdalos. Ngam, ay na, agpakalain ka mga ngamin. Ha? Anya ngay itan ti rupam kan ni Auntie Materesa. Nudim ngag ka kumakadagiti singasing ti tataw. Nalabay saan anatay ti mulam. Dayta nga ron ti pampanunuto kita. Agbabawi ak nanang. Ay, anya nga ron ngay. Nakunam mo ta nabayag kan nga gargar din. Kat amo maamin daramidam. Awan na talagang dagiti mulak bakit? Awan nagmamaayan na. Lakay. Manon alawa sa jak nagparparang ijayan dan ti Teresa. Siguradong o may dayjay. Kat, anya ngay nga rod. Sangom Jak mo ti ramida kita. Namnamayan lakit din ang ti Teresa nga umadanin ti panagapit ko. Ibagam kan kwa na ti pudno. Iti kasta, nalaglag ang tiriknam. Di mo kumamanin ikalintagan ti ammom. Ha? Auntie Teresa? Oh, kumusta ka, anakan? Makumikom kan sa launay kadagiti mulam. Iso adi kamatan imimay ije balay. Ha? Kat kasanungay, nag-first gather ka ka din. Ha? Kwa, auntie, saan? Ha? Kwa ngamin, awan nagmamayan dagiti mulak. Ininot mo na nagtindag dagiti bunga na, aging gaan na tayo tipon na. Anya, kasano ana pasamak day ka? Nag-spray ak iti pangruotan te. Ngam na piktaran mo tan tipon dagiti mulak. Ay unay matan pitong. Namnamaak lakit din nga agapit ka itan. Ngamawan mat gayam. Pasinsyante. Aklo nakabasol ko. Ado dagiti mangimbagbaga iti nasayat nga aramidak. Nga ipadalos ko kanulangan. Angin jak mo tinungpal. Taing kalintigak ti amok. Anya, Ang pasensya kayo nanti ha. No kaya tiyaw, agmulak manan iti sa balay. ay saanan, manggad kalaangan iti sabali. Iti kasta, mabayadam ti utang mo kanyak. Dakkel agatad tinabusbus mo kadagiti mulam. Ninamnamak nga agdubli ti gastos, ngam saan mat gayam. Ay, makapaupay ka, pitong. Oh, aday na. Agsubli ka manan kas construction worker. Ay, bakit? Agtrabaho ka tapno mabayadam ti utang mo kin ni Auntie Teresa. Bukod mo nga utang dayjay. Isu abukudam abayadan. Ay, tulungan na kumamata bakit? Jak mabayadan dahi jay, iti unag ti upat a bulan. Adang amin porsyento na. No dim nga ka kumangamin, o di awan ko matikas na parikot mo ita. Ha? Iso nga ita, agsubli ka manan iti sigod at trabahom. Sapay kumata no anyaman ti isuro da, agpaisuro ka. Ngamin, no ikalintagam ti ammom nga oray saan ahusto, isarsarak mula ang tibagim iti pakaisag makam. Biyag ti tao. Agyaman ak ta nakaawit kan bakit? Makain na kamit langain. Ala, maala ka ititugaw mo. Tailutak man day tabukot mo bakit? Ay na, saanan anan. Okay, aklaan. Di nakpakadanagan. Mabanog ka lang. Alakit din. Dahil matlati wagas ko, tapno makatulong akan ka. Amo matamay sa ako na baldado, bakit?
Sana ko na makatulong kan kang agtrabaho. Ay nasaanan. Nintulaangan na naibiyang ti pagpailutak no madamdaman. Pasensya ka na. Jane, bakit? No saan ako maabaldado? Saan ka ko maamarigrigatan nita? Kabailak daytoy, Alan. Masapul nga agbalinta na tibkar para iti pamilya abinukil na. Agyaman bakit ha? Sapay ko ma, tadi kan tupulos agbaliw kanya. Saan nga agbaliw ti panagayat ko ken ka? Ay ayaten kan tulat na. Nga uray anyapay ti mapaspasama. Kasanungay, Jane, balasang ko. Pagaw-awidan na kuntay anak ko. Agtrabaho ka nung aminin. Katawan mga wawir iti anak na. Ay, kasanungatan nana. Pasensya kan nujak na ipakada-adagos kan ka. Biglaan mo't nga, men. Ala nana, di kay mo't mabalin alapdan. Tauray jak kumakayat apumanaw kayo. Ngamawan mo't maaramidak. Ay, pasensya ka talaga. Jak kaya't apanawan kayo numabalin. Tamasyanak ka na kayo. Nangrunakan ka, tas ikalaangan ti mangmanggad para iti pamilyayaw. Manipod na disgrasya ti asawam. Ang amawan mabalin ko. Sige nana, agsapulak tulaangan iti kasukat yun. Umay kami man, Jane. Da kayo matgayam nanang. Sumrag kayo Agyaman kami. Kumusta ti anak ko? Ala, sumrag ta ka nun, anak ko. Tapas pastarakan na tamot to'y ipag mo. Nanang. Nakaturog ni Alan nanang. Kahit kumusta kayon? Awan trabahom ita, Jane. Sa anak asimrak ita nanang. Nagawid nga minan tay tangtang danak ang mga awir iti apo ko yo. Ay, kastaya. Lanay, irwar mon tay insang pagtama sida. Nanang. At damat pa sida iti ref nanang. Naggastos kayo pa'y laang. Kababain mo't no umay kamay nga awan imot may. No muna kat baldadon ti anak ko. Saanon ang makatrabaho? Malaan lanay, inkailuton ti insang pagtama sida. Si katagluto, takababain mo't nunipay la Jane ti pagluton ta. Ay, nanang. Nanang, saan ka makapagbayag dito Saan ka komportable no kadwak ti asawa ti kabsat ko Oray siyak nga raw. Diyak kayat ti makiplin nastikan dito. Kapilitan lang amin apakitaan ta itinasaya at ti asawa ni Manong mo. Tabalay da dito. Agawid tayo nga ruden. Ay, pampanunutek nga rod mo ti kapsat mo. Ang mga noolpitan to ti asawa na, ta inutil kat nga rudan. Di yawid tayo idan iji lugar tayo Day tamot nga rod ti pampanunutek anak ko. Sige nga raw ta kasaritak di ipag mo. Apay ayawid yo ti asawa kan anak ko, nanang. Wan, tapno saan kan nga agkastaws. Ikuyog men, ijay balay dagiti agama. Ta ijay dan nga agnaad. Anya? Imbes, apanangdan mo iti mga awer iti apokok ti kwartam. Igatang mula engan iti gatas na. Kandi ka madanagan, tadan nila ni ang mga awer iti apokok. Agtinulong kami ang mga sikaso kadaalan kanti anak yo. Agyaman ang nanang. Ngam, saan ka di amabalin nga agbati laangan ni bayaw dito'y dagos mi? Tauray ison titang danak ang mga sikaso kadagiti agamak. Ay sana, asino nga itikadkadwak ijay balay no agbati nila ni ditoy. Ikuyog milaangan nagiti agama ijay balay. Kailiw kun tulakit di ita nanang. Talaga akasta aganus ka, Jane. Mairuam kan tumot lang. Kas itinako-nakaon. Makatipid ka, nuyawid mi dagiti agama ije probinsya. Kan awan matirumbang apagtanagam, tadi mi baybayan ida. Maitad amin akasapulan da.
Jaket panawan ti asawak, nanang. Kasano ang makatrabaho ti asawam, no ibantay mo mat ti bagim kan kuana? Ah, Kan apay, di ka mabain kan kuana? Ay, di mo laam mo anak ko. Nasaya ti pakpakita na kan ka. Ngam di mo laam mo ti adda iti kaunggan na. Imposible asaan to ang mauman ni Jane kan ka. ay ayatan nak ti asawak, nanang. No ita, ngam di mo laam mo amangan numauman to kan. Iso nga agawid tayon, tapno awan ti may bagbagana. Mayat kamanwan no saan, yawid kayon iti apo ko. Nasaya atadda ka, Jane? Kumusta dagiti agamak? Okay, Matt. Ay, apay nga ita ka lang nga agawin dito probinsya. Ado nga minti na si Kasok ijay syudad. Naibusan ti gatas ni baby. No kasta, naibusan jay impawit ko itinabiit. Ay, rimawot ni baby. Kasta ka di. O sige, inak gumatang. Ay, siya ako timapan kumatang. Itad mo kanya ti kwarta. Tasak ti romwar. Alan lakay, adda ko maibagakan ka. Kat sapay ko matamaawatan nak. Anya day taba kahit. Kurang ngaming ti sweldo para kada tayo ka sales lady. Iso nga aga brodak laangan. Anya? Panawan na kami iti anak ta? Pakawanan nak. Nujak imbaga ti planok, Alan. Kinapod na. Madaman ti panangipagnak iti papeles ko para abroad. Di kay kayat apanawan. Ngem kayat ko ang maipayan itinapintas ang masakbayan ti kakaiso ng anak ta. No mabalin. Jaket mo madayo ka, Jane. Ang amno kasta ti kayat mo. Awan maramidak. Saan ko mangagsaksakit tinakam mo kanya? Saan? Maawatan ka. Tano sa anak ko mabaldado. Amok adi na kami kabailan na panawan iti anak ta. Agyaman nak ta maawatan na. Natalgad ti panunot ko amang panaw kada kayo. Taamok adi na kay tubaybay ang dananang ditoy. Awan tirong mga pagdanagan kada kami. Basta anad ka kumakanayon, ha? Wan, agan nadak para kada kayo. Kasta kumamat kada kayo apanawak, Alan. Ay na, nagasat ka ta si katiin rekomenda kiti amok dito abroad, Jane. Agyaman na ka talaga kan ka, Fanny. Nagsaya at kaagayam. Nalakalaang ti trabahom dito eh. Agwalis ka dito parlor, agpunas, kan labaam dagiti kurtina. Kan agluto ka iti kanan tayo. Saan ka marigatan? Ta saan una ang nalawat ti parlor ti amok? Ngam, ado ka na yun ti customer na. Iso nga ado kami mata beauticians dito eh. Sige, aggagagetak. Tapno saan ka amabainan anang irekomenda kanyak iti amom, friend. Wen, trabaho ti mayam dito eh. Iso arumbang lang aggagagat ka, Jane. Apay nga taajak makontak ti cellphone ti asawak. Ay, ninanang manlaangan ti awagan. Adeta, nagringan iti bangir alinya. Hello? Hello, nanang. Mabalin ka di ang makasarita ni Alan. Diyak ngamin makontak ti cellphone na. Ay, nakaturog. Di mo disturbon. Takaasimot. Sige, baliwak to nga rod ti umawag, nanang. Urayak ang makariing. Ay, mabiit man lang, Jane. Agpaw ikantuman iti pagagas ni Alan. Pagagas? Apay, anyat rik-rik naan ni Alan, nanang. Agdudumang arood balasan ko. Nasakit ti sikat na, tiyan na, bukot na, agoyak, kan agkubumatan. Anya, awan mo't ibagbaga na kanyak akas ta, nanang.
Mabain ngamin kan ka. Di na kano kayat nga dapang panunutom di abroad. Di na kayat nga danag ka. Iso asya akon ati mangibagbaga. Tapno amom mo ti sasaaden na ditaw. Inak ko maipaduktaor. Sige nga rod, nanang. Kuyugan yun to. Tapno masigod no anyaman day ta. Sige, ngamnay. Agpawit ka nga rod iti kwarta Tanay, nagrigat ti rumwar no bitin ti kwarta. Wan, nanang. Agpaw itak inton bigat. Awanan, nakalipatan di asawa malan. Saanan ngagpapawit. Kaya't ko ngawagan ti asawa. Takayat ko apan ken. Nupod no ti damag may papankan ko na. Ay na, pudno nga road at dalalaki na ijay abroad. Iso ang nakalipatan. Kan may sa, nadadaalan jay cellphone mo. Saanan ang ma-repair day jay, masapol ka no asukatanan iti baro. Or-urayak nga umawag ni Jane, ngamawan mat, kanayon nga itsak ko. Di namat sungsung-batan ti awag ko no siyak ti umawag. Iso alipata mo day jay babae. Balang kantis tumot laeng. Sana bale, tanda kami iti kabsat mo. Saan da kayo abay-bayan iti apo ko? Nagbiit ang naglabas di tawanan niya. Agbakasyon kagaya man, friend. Wan, friend. Kamaw dyanan na. Makitak manandag iti agamak. Kailiw ko idan. Agsubli ka Namnamaan ni Busti pa nagsublim. Wan, friend. Awan pang biyag ko iti pamilyak no sa anak ng agsubli ditoy. Okay nga, Rod. Happy trip, friend. Agyaman na, friend. Anak, siyak ni mamim. Apaya din na kayat anak ko. Ay, di mo pilitan no, di na kayat. Ay, umay kan anak. Come to mommy. Di na kan kayat yung anak mo. Di na kan amam mo. Come on, baby. Umay kan, tagdigos kan. Nag-awit ka pailangan. Alan, apaya kasta kamatan. Di na ka din kayat ang makita. Dapay laro pa mo isara mo kanyak. Kalpasan ti naramid mo. Ha? Inaramid ko nga. Di ka naging didiam mo. Balang kantis kang asawa. Madurmunakan ka na. Di ka maawatan, Alan. Anya di kayat mo asawan. Kaya't mo pa ilang ibalikas ko ti kadat lalakim. Anya alalaki nga ibagbagam. Awan kinapod na dayta. Awan lalaki. Nabayag ka iti abroad. Manmano nga umawag ka. Sa ita, kasangsangpot mo pa ilang. Ngam ipakpakadam manan ti panagsublim iti abroad. Anya? Iso nga imposible nga awan lalakim iti abroad. At dalakit din batim alalakim iti ay. Alan, awan pamanagnak mo. Tapno sawam ti kasta kanyak. Apay, saan ka di nga umdas apamanagnak ti saan mo apanangaw-awag kanyak? Linipat nak, kabayatan ti kadam iti abroad. Anya? Kanayon ti panangawag ko kan ka. Iso na lang ang tadyak makontak ti cellphone mo. Katdananang ti kanayon kong awagan. No ibaga kakasarita ka, kunadaan nakaturog ka. Kadida kayat amadisturbo ti panaturog mo. Di ka nagrason. Agsina talangan. Nasaysayatan ti kasto yung arabidin ta. Tapno saan ako na masaksakitan. Sinaan na kong Jane. Anya ka kadianan? Saan kumamat akasta? Awan mat kinapod no dagita nga ipapabasol mo kanya. Di nakman artistahan, Jane. Basta agsinatan. Agawid ka na iti lugaryo. Aglinipatan. Di mi kayat ti makibiyang iti apay yung agasawa. Basta ti maibagak, di mo kumalipatan ti obligasyon mo iti anak mo. Awan kinapod no ti pagpabasol ti anak yo kanyak, nanang. Ay, awan maibagak dita. No talagang agsina kayon, awan maaramidak. Jak mabalin atob ngaran ti desisyon ti anak ko. Basta laglagi pam akanayon ti obligasyon mo iti apo ko. Agawid ak nga rodan iti balay mi, nanang. Ngam ikuyog ko ti anak ko. Ay, sana mabalin.
Sana kaya ni baby ti sumurot kan ka? Di mo pilitan ti apok asumurot kan kano di na kayat. Kan Marsa, asino nga ti pangibat siya no agsubli ka ija abroad? O, Saan ako nga agsubli iti abroad? Taaw-awirak laangan ti anak ko. Ay na, sana masapol nga agsubli ka ijay abroad. Apay, di ka masayangan iti trabahom ijay. Kun anya nga iti ipakan mo iti apokok no di ka abroad. Awan na. Nanang, ken di ka madanagan. Tadi mi baybayan ti ka anakak. Natalga ti ka sasad na iti sidong mi. Iso nga awan ti rumba pagdanagan. Agabrod ka, tapno makaornong ka. Nakaturog ka din ni Manong mo. Ay, wensa. Ita-ipay ana uli iti silid na. Ay, nananang. Balig iti naramid ta. Ginura ni Manong Alan di asawa na. Wan nga rod. Namatimot ka data ni Manong mo anya. Man nga rod. Di nalaan mo apang madakis amin ngayong bagbagatakin ko na. Nasaya at unay ta ginuranan ti asawa na. Adayo ngamin at talaga tiriknak iti dayjay a babae. Ay, wala siya. Adda iti professional anobya ni Manong. Iso ko matinasawa na. No saan adimtang dadya babae iti biyag ti kapsat ko ha. Un nga rod insukat na je professional anobya na iti waitress iti inuman. Ay na, sana bale. Tas ininaanan ni Manong Alan dadya babae. Ang di na ko maliplipatan tagipaw iti suporta na iti anak da. Inton makasubliman na iti abroad. Anya ti kahit asawan na kita ngay bagbagayo. Nanang. Ha? Sa anak pala nakaturog. Kat mangmangag ko amin ang pagsasarita niya. Kwa. Ay, kwa, Manong. Awan dayjay. Joke-joke lang yun. Si Kamet. Ay na, kasano day tuyon anak ko. pinayaban na ka no, Alan? Uwan, Jane. Takayat ko tagkid daw iti pamakawan kan ka. Pakawanan na ko, ma. Alan, Namatiak ang dagos iti imbagbaga-dananang. Kanti kabsat ko, kontrakan ka. awan kinapod na dagitay niya imbagbagadakan ka. Amuklatan a pinadakas na. Tanabayagan adidak kayat aparakan ka. Pakawanan na ka. Ayayatin ka, Jane. Ket di ka kuman pumanaw. Alan, sayang tinapintas at trabaho kijay abroad. Sa anak amarigatan iti trabaho kijay. Kan medyo dakal ti sweldo. Palubusan na kuma. Tapno makaurnong ta adakos. Apa man ang makaurnong ta. Saan kayon apanawan iti anak ta? Sige, basta agan-anat ka, ha? Di mo baybay anti salon at mo. Uray si ka. Agan-anad kayo mat iti anak ta. Sakbay nga agsubli ka ijay abroad. Kaya't may pa iti agkid daw iti pamakawan kan ka. Jane. Nana, Ay, uwan, ipag. Sorry, ano, pinadakis da ka. Iti kabsat ko. Pagbababawian mi tayo jay. Saan da ka akayat? Para iti kabsat ko. Angam, ididay ta. Wan, aklunan dakan kas kamang ti pamilya mi. Tauray anyat mapaspasamak, si kalagtatiin na ti apo ko, kan asawa ti anak ko. Sorry, balasang ko. ala, agpipin na kawan tayo, nanang. Bayaw, tanarigat ni agimula iti sakit tinakam. Kat agpakpakaasi kada kayo. Diyo kumabaybayan ti asawa kan anak ko. Kabayatan ti kaadak iti adayo. Wan, di ka madanakan balasang ko. Tanatalgad dagiti agamam iti puderme. Agan anad ka kumamot iti sabali apagilyan. Wan, di mo baybayan ti bagim ijay. Wan, nanang. Agtrabaho akmeten. Tapno makatulong akan kaipag. Tani, saan mat nga rod ang makatrabaho ti kabsat ko.
Isong agtinulong tang agtrabaho para kadamanong alan, kanti anak yun. Agyaman ako na bayaw lando. Ay, Lani. Biyag. Di tao. Api ka kasta tarupam sa manta. Stress ka man iti umadan nga exams tayo. Ay, wen nga rod. Diyak ngamin amo no pangalaak manan iti pagbayad ko iti matrikula tayo. Ay, mawatan ka, friend. Ipadas mo man ti mangibaga kinaantim nga kabsat day di tatang mo, ah. Ay, kapilitan akasta Anyangay kat iso dalaang mo ti mabalin ko apagkamangan, friend. Ay, pasensya kan, friend, ha. Awan mo't may pabulot ko kain ka. Okay laang, maawatak mat. Padasak ti mangibaga kada antik. Noowan na talaga. Baka mabaling nga ag-advance ka pa'y kada boss mo. Kababain ka dagiti amok. Kanayon nga ag-advansak. Mabain akon kadakwada, friend. Auntie, mabalin ti bumulot kada kayo iti pagbayad ko iti tuition ko. Saan ngamin nga umanay dyan na urnong ko iti sweldok. Akas katulong. Tado mo ti daduma paggastusak. Ipapilit mo kami tag-eskwela. Kitawan lang arot ti pag-alami ti pagbayad mo. Makiasawa kan. Tapno adamang pakankin ka. San adatao akanayon ti burburiburam. Tatanataengan kan. Isaakad mon ang agmaymay sa ti kasapulam. Pasensya kayon, uncle. Amuyo mo't ada kayo laangan ti pamilya ka mabalin ko apag kamaangan. Nuapay mo't ngamin nga imbati na kayo ni nanang mo. Iswa na tay ti kapsat ko. Gapo iti sobra ala dingit na. Di ka nag-eskwela, taba ka pumada kan tumot lang iti inam abalang kantis. Auntie, saan kumamot akasta? Nonya man ti basol ti inak. Sandak kumang iramraman. Kayat ko laang mo ti makaeskwela kan. Kayat ko may saganaan ti masakbayan tayo. Oh, amangan numasikugan kamutla dago sakbaya makaturpos ka. Saan kumamot akasta ti bagayo, uncle? Ikarik, agadala ka na imbag para iti masakbayan tayo. Ay na, uray di da kang panunutunan. Taada dagita anak mi asigurado amang kitan to kada kami, no da kami ti agkapsot. Awan na talaga ti maitulong mi. So ngagsardeng ka nga ag-eskwela, taag-focus ka laangan ngagtrabaho. Lakay, nasakitan sa ni Samantha kadagiti na isawang ta. Ah, gusto lang bakit. Insakad tamad ti pa nag-eskwela na. Aging kay tayo school. Agyaman ki di ata inaiwanan ken pinagadalta. Huwin nga rod lakay. Kabalan nan ti tumakder ti bukod na kasaka. Kanjay ko nakngaruday. Baka pa'y mga sawa amasapa kit sayang lang ti gasto sa magpaadal ken kuana. Huwag makidi Sapay kolehiyo moten dagiti duang anak ta. Huwin bakit? Pagadalan ta dagiti anak ta. Tay sudan to ti makatulong kadata no lakapsutan. Sa bagay lakay. Bayam ni Samantha. Uray ta nakastrik mo ta nakaskatulong. Kaya na ang tagbiagag may maisa. Kasanon, friend. Pangalaam nga iti pagbayad mo iti matrikulam. Ay, tsak nga rod mo, friend. Aywan. At dati ibagbaga ni Angeli a solusyon na no kayat mo kano. Anya a solusyon day ta? Adda kano yam amu na kin ka a sugar daddy. Sugar daddy? Wen, sugar daddy amang tiditi kwarta. Basta aramida mo ti kayat na nga ipaaramid kan ka. Ada sugar daddy na Angeli. Iso ti para bayad iti tuition fee na. Ay, jak kayat, Joey. Sumarda nga klangan nga giskwela. Nukas tamot laang. Jak kayat yagbalin akas la iti inak. Nasikugan asaan a ready. Iso nga imbati nak. Ma'am, mabainak ko nga mabalin ka diti ag-advance iti sweldok. Tapagbayad ko iti matrikulak.
Awan nga minti mabulod ko kada antik. Okay, sige, pabuludan ka, Samantha. Kaano ka sa pulam ti kwarta? Ha? Agpaiso, ma'am? Ay, agyaman ako, nay. No bigat ko, ma'am. Exams mi ngamin iti sumarunong nga aldaw. Agmay sa atawan ka ni Tipodermi. Amang bambantay kan ni mama. Ipangato minti sweldom, tapno adda aramatem iti panagadal mo. Ha? Agyaman na kiti tulong yu kanyak, ma'am. Saan kayong agdanag? Agawid ak amasapan no kas jamal pas ti klasik. Tapno tumulong ak iti trabaho dito balayo. Awanan yaman na, Samantha. Tila ang kidawak kat aywa naman na imbag ni mama. Kan kayat kumat makaturpus ka. Tapno makatulong ka iti pamilyam. Di kay agdanag, ma'am. Diyak pulos liwayan a pagserbihan ni Ma'am Alicia. Ikarik dayta. Laimbaga talaga ti panagpuspusa dagiti among friend. Ken gaputa na singpet ken mapagtalkan ka. Isu nga inbilang da ka na kamang ti pamilyada. Wen nga rod, friend. Iso nga giskwela ka na imbag. Tapno makalpasak. Kat sapay kuma. Tamakasubadak iti kinaimbag da kanyak. Kablangawan ka, Samantha. Kamaw dyanan na nakalpas kamatlaangan iti panagadal mo. Agyaman ak, ma'am. Nagsayaat kayo unay kanyak. No sana gapu kada kayo. Diyak amon na niya tinapasamak kanyak, ma'am. Mapagtalkan ka, Samantha. Agyaman kami matitianos mo amang bambantay ka ni mama. Katitata nakalpas kan. O kailaang kada kami no agbirok ka niti sabali at trabaho. Tapno may pakat mo ti inadal mo. Kan, maragpat mo ti arapaap mo. Agyaman nak, ma'am. Ngam, nagdesisyon nak pailaan nga ituloy ko ti agserbi kada kayo. Nang runak at nakapsot unay ni Ma'am Alicia. Agyaman akmat no kasta ti desisyon mo, Samantha. Talaga kasapulan mi pa iti mapagtalkan amang bantay kan ni mama. Awanan ni mama, Samantha, katagyaman kami unay iti anus mo anangay aywan kankwana. Agingga iti naudi nga angas na. Awanan yaman na, ma'am. Kurang pa iti panagserbik kada kayo akas bayad ti kinaado ti tulong yung impaayo kanyak. Diyak tumasubatan ti kinaimbagyo kanyak, ma'am. Samantha, awatam daytoy. Regalo manipod iti pamilyami. Ha? Anya daytoy, ma'am. Ukradam tapno makitam. Ha? Titulon samot daytoy, ma'am. Wen, titulo ti daga, Samantha. Ha? Nakapanagan kanyak? Wen, Samantha. Oh, anyan. Nagimbag kayo unay kanyak, ma'am. Agyaman ako, nay. Awanan yaman na. Imbilang da kakamang ti pamilyami. Iso nga itatawanan ni mama. Sumurot kami nga agiina ije Amerika nga ayan ti asawa. Kat ipatawid min dahito old house kan lote kan ka. Ta iso ti pakalaglagipam kan ni mama. Nagdesisyon kami nga ije Amerikan ti pagtalinagdan mi. Ma'am Sol, sapay la kumata aywanan kan kailalaam dahito asanikwa. Nga imbati mi kan ka, Samantha. Ikarik, ma'am. Wen, kat agyaman akmanan. Agyaman akunay kada kayo. Kumusta tirik namla ka? Kapsutak bagay kan talaga saan ko maimas ti mga Malalalag pa imbag kalakay. Pilitum ati mangan. Sapay awan ti kwartata tapno mapanta ko maagpa-check up. nakasahom ka din ang itubeng. Baka damag basit maibingay na pagpa-check up ka.
Di da masungsungbatan ti awag ko, kun text ko. Busy na siguro. Ay, abo. Gabo na yan. Dandaman lang text no umawag la kumamit. Mapanagpayla ang bumulod kan ni Mari Silvia. Tay so ti pagpa-check up mo lakay. Bayadan tan tumot laeng do makapawit dagiti duwa nga anak ta iti kwarta. Hello anak. Ay na nakaroon iti uyak ni tatang yo. Saan mo't nga imimbag idi pa-check up ko. Kasapulan na ma-confine ka now. Kung nati doktor tani nakapsaw ti bagina ta saan makapangan. Kanayong mutlatan, ano umawag kayo? Kit kasapulan nyo ti kwarta. Nauma kaming kinimana, akanayon la kwarta ti dawatan nyo, tunggal umawag kayo. Ay anak ko, nakapsot kami mutin kan ni tatang yo. Saan kami makatrabaho akas la idi. Basit laeng mo ti maalala mi a pensyon mi iti senyor. Ang damotin bukod mi a pamilya nanang. Adumay ti pagkasapulan mi ti kwarta. Ay, amok aday ta anak ko. Hanggang awam mo nga rod sa bale a pagkamangan mi. No saan ada kayo nga anak mi. Sige. Di kag sangitan. Agi pa itak iti kwartayo. Ta ipa-confine nyo ni tatang. Agpanayon kayo kinimanang, nukurang. Nagalaam nga iti kwarta bakit? Ay na, nang tudmot dya inaudi nga anak ta iti paggastos mo lakay. Ang kurang samot ta adu ti aga sa masapul agatagen. Ala, awagan man dya inauna nga anak ta tasak ti makisarita. Di datamot siguro baybayan dagiti anak ta. Hello, anak. Apay ngay mawag kayo, tatang. Ay, ibagayon mo niya, di bagayo. Tani, adupay das asikaswag. Busy kita. Anak, adaak dito ospital. Kasapulan mi, iti inayo ti kwarta paggatang iti agas. Kindato mapay akasapulan mi. Di mo't pinawitan na kayo ni ading ko. Kurang mat anak ko. Pasensya ka na. Agpanayon kami ko ma. Ngapay mo't nga minasaan nyo ngay nalwadan ti salon at yo. Amuyo mo't nga dan pamilya mi. Pangaasi yung mata. Tasaan kayo nga agbali na padagsan iti biyag mi. Saan kumit anagayatan ti kastoy mapaspasamak kanyak. Una yan ti kasta pa nagsasawang banak ko. Sige. Agi patuludak iti kwarta. Una yan dagiti anak ta bakit. Inkarigatan ta ida a pinagada. Una yan, tay bagada pa yan a panagsenta iti biyag ta. Nagsakit na panunutan. Akabailan da nga isawang tikas ta kadata naganak na. Ay, nagpaisuday talaga eh. Kasanutan nga ta ita. Nakapsutan. Kat saan taan ang makatrabaho jay talon. Ay, nakaay-ay-ay ti kastoy akasasaad ta lakay. Congrats, friend. Talaga balig iti soft opening da ito'y maikatlong nga shop mo. Agyaman nak, Joey. Dakkel atulong ti kurso tayo iti panangipataray ko iti daytoy basit a negosyo. Kan syempre, nalaing ka general manager ko. Agyaman nak. Napakumbaba ka unay, friend. Anya basit nga bagbagam. Talo ti shop mo. Dakkel unay ti panagyaman ko kanya apo Diyos. Taimpain na nga instrumento ni Ma'am Sol. Tapno maragpat ko ti arapaap ko. Way nga rod, friend. Kat apresyar lang unay tar aramidem. Makatultulong ka kalagiti estudyante gapo iti panag-hire mo katakwana kas part-timers. Kaya't kumot asubadan ti kinaimbag dagiti amok. Babaan ti panang tulong kumot iti sabali a tao. Sapay kuma, tanagbaligi da iti biyag.
Kat isong mataramidan da iti masakbayan. Wen ayun gayam. Matuloy ka kadi ama pa nagpasyar kada antim inton bigat? Wen friend, sarong karak da anti kan uncle. Kaya't ko ida sorpresaan. Auntie Irma! Adda kayo kadi! Awan sa amang tao, friend. Nakululima eh. Auntie! Uncle! Naimbag nga oras yung auntie. Siyak dito ni Samantha. Tika na kanyo. Ay na, Samantha. Ay na, si kamo gayam na ita anak ko. Tunyaw, lakay! Adda ni Samantha! Si kagayam tay ta Samantha. Kaanakan. Agyaman kami. Ta nakapasyar ka. Wen uncle. Pasensya kayon. No itaakla makapasyar dito eh. Nga, anya tinapasama kada kayo, auntie. Uncle. Ay, Ape, nagkutong kayo mutan. ay na, kaanakan ay nabaybayan mi ti bagi may. Tanakapsot kami. Di kami makatalon iti pagbiag may. Kanayon kami pa yan, masakit. Anya? Ay, iso nga'y mayak talaan kayon, auntie. Uncle, anda ngamin pinaramid ko abalay iti abay ti balay ko. Kat para kada kayo dayjay. Ison ti pag naadan nyo. Tani, awan ka balayo dito eh. Ay, Kan may nakapsot kayon. ay na. Mabain kami unay ka. Sapay ko ba? Tamapakawan na kami itin sawsawang may nagkasabulang ka. Kaanakan ay naimbag ti pa nagpuspusom, Samantha. Balasan ko. Uray saan da ka sinuportaan iti panagadal mo. Kat di na kamlat ta nalipatan. Awan kanyak tay jayan, auntie. Uncle, Ay naku. amok mat amarigatan kayo idi. Gaputagis eskwela mat dagiti kakasinsin ko. Ala, agsagana kayon. Isagana yung dagiti gargaret yo. Tagawid tayon iti baro abalayo. Ay na, nagpintaas na ito'y balay nga impaaramid mo para kada kami, kanakan. Ay nagyaman kami unay. Aslasaan kami amay karingagyan dito'y abalay. Huwag nga road ka nakan. Agyaman kami unay. Awanan yaman na. Da kayong tiimbilang ko adatakkel ko. Iso rumbang lang nga sagutan kayo itinanamaya pa nagbiag. Itata pinaraburan nakti Diyos iti ado a bendisyon. Ay, si kapay kit di nga awan naganak na. Ti addaan na imbaga na manak ko. Kan nabalig ti biyag mo. Tagiti kasinsin mo. Tida kampay malagi papasyaran. Bukod may nga anak kat aring na inkula sa ida kamen. Ala, makamiris ng tumatlangan ti. Di bale, tada ka mang taripato kada kayo. Akas iti pa ng taripato yung kanyak idi ubingak pa. Kaslaak nga lumnad itibain ko kini Samantha bakit? Uwin garud lakay. Saan ta sinuportaran iti panagiskwela na iti koleyo. Iswa napilitan na simrek akas katulong. Malagip kong arod bakit? Ado ngagkakasakit nga sarita tin sa usawang taydikin kwa na. Naimbag ta saan nga nagimula iti sakit tinakam. No ar-arigan, ado tinagkurangan takas makuna nga maikadwa nga naganak na. Ay, agyaman ta iti Diyos lakay. Ta nasingpet ti kaanakan ta. Ay talaga apagulidanan nga ubeng. Agpaisula unay takunam bakit?
naimbag ti panagpuspuso na. Naragsa ka Paskwayo, tatang. Ha? Ay na! Hindi kayo magayaman na ka! Ay! Irma bakit? Umay ka! Anda na gitanak ka! Ay, dahanak ko! Opo, imbag ta nakaawid kayo itaapas ko, Naragsa ka Paskwayo, nanay. Merry Christmas, Nang Tang. Ay na, kastamot ka na kayo, anak ko. Ala, sumrag kayo pa ay. Pasensya kayong tang, nang. Noita kami lang nga nagpakita. Pakawanin da kami tinagkurangan ming anak yo. Manipo dita, kanayon kami nga pumasyar kada kayo. Tagpatakdir kami tinegosyo mi diti lugar tayo. Agyaman kami kini Samantha, ta inikanda kami iti pagpuunan mi. Ay, kastaya anak ko. Ay, nasayaan ka ron Anda kayong nagkayaman manang. Manong. Ay, wala din ko. Naragsa ka Paskwam. Agyaman kami, titulong mo kada kami. Awanan yaman na manong. May sa tayo a pamilya. Isarumbang laada tayo tagtitinulong. Agyaman kami unay Samantha, anak ko. Ay na, naragsak ti Paskwami itakan ni tatang yaw, ta kumplito tayaw. Ay, huway anak ko. Agyaman kami unay ka Samantha. Dapat tinagiti ka kasinsin mo ka. Tinulong kami na. Awanan yaman na, uncle. Asino pa'y kumatagtitinulong no saan ada tayo? Naragsa ka Paskwa tayo amin. Merry Christmas!